Svirepo ubistvo starice BM 83 godine u Apatinu uznemirilo je čitav grad. A iako se isprva verovalo da je motiv zločina koristoljublje, nakon hapšenja osumnjičenog PB 28 godina, proverava se da li je možda u pitanju nešto drugo. Podsjetimo, telo penzionerke pronašla je u ponedeljak komšinica u njenoj kući. Žena je zaklana, a po telu je imala više uboda. Osumnjičeni je uhapšen u sredu. BM je imala preko 10 ubodnih rana. Bila je isečena i po rukama i licu. Na kraju je prerezan vrat, a koliko je napadač bio svirep, pokazuje i to da mu se prilikom ubadanja žene nož polomio. Naš izvor objašnjava da je utvrđeno da je iz žrtvine kuće odneta manja suma novca. Prvo se mislilo da je BM ubijena zbog para, međutim istraga je pokazala da je osumnjičeni izvršio premetačinu i odneo nešto novca sa namerom da prikrije pravi motiv zločina. Objašnjava izvor i dodaje da je policiju do BP, pored polomljenog noža na kom su bili njegovi DNK tragovi, dovelo i saznanje da je napadač vozio crveni Punto. Posle zločina išao na posao. Uhapšeni PB je u svom gradu važio za mirnog i povučenog mladića, fakultetski obrazovanog, solidno situiranog i iz fine porodice. Svoju žrtvu je poznavao jer je išao u školu sa njenom unukom. On je čak sutradan posle zločina najnormalnije otišao na posao. Komšije su primetile taj auto kod njene kuće otprilike u vreme ubistva. Uzeti su snimci sa kamera i ispostavilo se da je taj auto vozio PB koji živi u blizini žrtve i koji je školski drug njene unuke. Prema njegovim rečima, kada je policija zakucala na vrata PB, on je doživeo nervni slom. U njegovoj kući nađeni su krvava dukserica, farmerke i obuća. Ono što je posebno zabrinulo inspektora jeste to što je on na svom telu imao tetovažu pentagrama istog znaka koji je bio i na nožu kojim je izvršen zločin. Dodatno su se zaprepastili kada su u njegovoj kući pronašli određene predmete i crteže sa satanističkim simbolima, navodi izvor.